Warumi mlango ni wa 12 na haya yake ya pili ataendelea. Waraka wa Paulo kwa Warumi. Basi tu naingia kwa neno la Mungu. 12 mutangira ngaho. Yes. Ubandiko rw'Abaroma. Yeah. Nasome mu izina rya Yesu. Nuko bene data ndabinginga. Kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwa nyungu kwiye. Yego. Kandi nimwishushanye nabiki gihe. Amen. Ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Haleluya. Kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Hari umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana? Dufite Bibiliya ijambo ry'Imana namfashe gusoma iyo mirongo hanyuma usangira ijambo ry'Imana. 12 umurongo wa mbere no wa kabiri. Bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange maze mubi bitambo bizima byeguriwe Imana bishimisha. Uko niko kuyikorera kubakwiriye. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, muwe muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Nimukomere Imana amashi. Amen. Turashimira itorero byadutekereje, twavuganye n'umushumba Ntumwa Freddy, saba ko twoza tukabana mu mashimwe ya bimwe byifuzo twarimo dusengera hano. Turashima ku ikaze yanyu bavandimwe, kuba mwaduhaye ikaze, duciye bugufi ku bwanyu. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Shimira abungeri bose batwakiriye hano, mwagize neza kutwakira. Muzakire n'abandi bazaza nyuma yacu bakeneye gufatanya namwe mu buryo bw'ubwami. Abashimiye bashumba, Imana ibaha umugisha. Reka mvuge kino ndabakiriye mwese, ishimiye kubana n'ababyeyi mu gitaramo. Bariya nibo bakuru cyane, nibo batuzaye, barangije badutoza ubutumwa bwiza hamwe na ba data ari naha n'abandi basigaye muri Kongo. Ababyeyi, kuba turi kumwe namwe mu gitaramo, uko mubereye hano materaniro murayabereye cyane. Iyo fasi abandi boyicaramo kandi namwe ntimwokwicara muri iriya. Duciye bugufi ku bwanyu ngo murakaza neza mu ijambo. Imana ibaha umugisha. Ba mama nimuvuge ngo amen. Nokuri narimo ntekereza ukuntu aribo ba mbere, nibo bazaye Yesu. Yesu nawe aragenda adusingiriza ikanisa. Duciye bugufi ku bwanyu. Imana ibaha umugisha. Abantu b'ingenzi b'Imana cyo gutuma muzamubona abazungu, kuriya abazungu bazi ibintu, basetinze ibintu. Abagore nibo baririya hejuru kubera kumenya agaciro k'ibintu ko bizabigenda. Arangiza bagashiraho abana. Muri Amerika ukoze ku bagore ugakora no ku bana, baza bagufunga bagata ifunguzo ukagumana n'igufuri. Ayo niyo makuru ahari. Twakiriye aba bagabo n'aba basore n'abakobwa mwese itorero ry'Imana, duciye bugufi ku bwanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Yeme twese hamwe reka dukomere Imana amashimwe cyane.
tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo guhinduka. Guhinduka nibyo nituvuga byinshi cyangwa bike cyangwa tugatinda cyangwa ntidutinde. Undindire kuri iryo jambo rivuga ngo guhinduka. Tugize umugisha tugaswa tukabonana muri ubu buzima na amahoro kongera irindi data zobatanze, ariko tutanabonanye mu gihe cyose Imana izoba yarashize ku isi ubibye mwiri jambo n'umunsi w'amateka Imana izokubaza kuko utaryumvishije. Niyo mpamvu mureke gukubagana, mutuze mwumve icyo Imana imanuye uyu munsi. Murino muzamura amaboko. Haleluya. Guhinduka. 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 Iryo jambo turariganira mu bice bitatu, twongeraho ibindi umwuka ashaka, ariko nuko niko bimeze. Igice cya mbere cyangwa se ijambo rya mbere riravuga ngo umuntu ategerezwa guhinduka mu mitekerereze. Iyo umuntu abashije guhinduka mu mitekerereze, yakira imbuto ishobora guhindura. Iyo utarabasha kwakira imbuto iyo muri wowe ibasha guhindura, ntabwo ushobora gutanga imbuto zihindura. Nukuvuga iki? Pawulo aravuga ngo kandi ndimwishushanya n'abiki gihe mudahwanye, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Bibiliya yavuze ngo kandi timugakurikiza imibereho y'abiki gihe, ahubwo ngo imitekerereze yanyu mureke Imana ivugurure imitekerereze yanyu kugira ngo mumenye neza iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana risingizwe. Izina ry'Imana rishimwe. Take your mind. Nukuvuga ngo iyo umuntu abashije kwakira ubwonko bwe bukemera guhindura cyangwa se guhinduka, nibwo wakira imbuto iri muri wowe isetinze muri wowe ishobora guhindura n'abandi. Ni naryo jambo Yesu yavuze aza gusezera abigishwa. Yaravuze ngo nuko mugende mu isi yose muhindura abantu kuba abigishwa banje, kandi abazemera bose muzobabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi kigeretse kuri ico ngo mubigishe kwitondera amategeko yanje. Ndore ndi kumwe namwe ubu kuzageza ku mpera y'isi. Vuga ngo amina. Muvuga ngo amina. Niyo mission principale twasigiwe. Change your mind. Nukuvuga ngo tugomba kuba duhindutse muri twe kugira ngo tubashe kugira imbuto twobiba mu bandi. Ikigereranyo gikomeye cyane, iryo jambo riravugitse cyane. Nukuvuga ngo guhinduka ni ikintu rusange, ni ikintu universel mwisi. Natekereje mbona isi yose isetinze mu guhinduka. Impamvu tuza kwiga ku mashuri nukugira ngo duhinduke. Yemesiko. Impamvu tuza kugira ibyo twiga nukugira ngo duhindure ibitekerezo ubwonko butari bufite icyo bwakiriye, none bugira ikindi bwakiriye kugira ngo bubashe kuzera imbuto zikwiriye babandi babashije kwiga. Kubera indege nke ziba mu bantu runaka baza batekereza ngo ibyo basi ngo niko kuri, ariko iyo wize nibwo uzumenya kuko ibyo waruzi atari ukuri. Change your mind. Iyo bigeze kuba Kristo biradusaba guhinduka. Biradusaba guhinduka mu mitekerereze, kandi iyo mitekerereze ndimo kubabwira ni imitekerereze yo kwizera Umwami Yesu. Iyo umaze kwakira Umwami Yesu mu bugingo bwawe, aza guhindura, akaguhindura icyaremwe gisha. Niko umwanditsi yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu
ababaye icyaremwe gisha. Ibyakera byose biba bishize agahinduka kuba busha. Atukuse. Nimumvugira ngo amen. Change your mind. Duhindure ibitekerezo. Duhindure imitekerereze yacu kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Imitekerereze isobanutse mu muntu. Imitekerereze yawe yabashiye gusobanuka ukagira ibintu bimwe wiga cyangwa se wakiriye bikaguhindura isobanutse. Izabigutera ibintu bibiri cyangwa bitatu ngiye kuvuga hano bitumara duhimbaza Imana. Yeme muri hano. Ndabinginze gusure uwinginga umutima wawe. Ubwire ngo kino gitaramo keneye kugira icyo no kunga. Kubera ko idini ni gitanga. Idini riramugaza, idini ririca. Na Kristo kandi ririroze imitima y'abantu. Iyo dini riravuga ngo none tuba dutarama hano tugatangira n'isazi 11 cyangwa 9. Idini rizarimenyereza umuntu ibintu by'Imana. Idini ni akamenyero. Idini ni za bindi uzubamo bitaza biguhindura. Idini ni kwa kundi umeze kutigeze guhinduka. Ariko igihe cyose iyo utari mu idini umuntu agenda n'agashitsi, zugana n'agashitsi k'Imana muri wewe. Ariko kandi niki cyamaza abantu ubwoba bwo gutinya Imana? Niki cyabamaza ubwoba bwo gutinya Imana we? Ayiye. Umuntu luwe yasohoka gutyo. Uriya ni Antoinette. Bamwe bakavuga ngo none siwe. Ese uriya ni Nyapeya tubonye. Umuntu wahindutse ndakurahiye pastor, umuntu wahindutse azagira ubwoba wenyine akagira ubwoba ari kumwe n'abandi. Niki kizagituma abantu bashize ubwoba bwo gukora icyaha? Niki cyamaza abantu ubwoba? Niki cyabamaza ubwoba bwo gukora icyaha? Umuntu agasara hano mu kanisa waje gucuruza warenguka Eldorite. Amakuru numvishije sindagerayo. Barambwiye ngo abantu bari mu kuvano bagiye gucuruza, bagiye gushaka ifaranga zo kugaburira abantu. Bashika Eldorite cyangwa Kisi bagashaka. Ukaja gushaka Kisi. Kandi wasize umugore hano Nairobi. Sibyo. Niko kuri. Twatandukanye nawe ugiye gucuruza Kisi. Uzogaruke kuko wagiye gucuruza. Abageni bari Kisi. Zani mfasha nyigisho. Abageni bari Kisi. Wavuye hano wasezeye abantu kugiye gucuruza, uzogenda ucuruza wongera ugaruke kuko wagiye gucuruza. Munamuke mwese. Munamuke. Goligota nilifika siku moja, akanitia taji la miiba, asikupamba pesa na dhahabu, lakini majeraha na uchungu. Asikupamba fedha na dhahabu, lakini majeraha na uchungu. Haleluya, rohoni ninaimba, nimejiweka mikononi mwako, na Yesu ananiongoza sasa, ufike nchi nzuri huko juu. Na Yesu ananiongoza sasa, ufike nchi nzuri huko juu.
tukuzi. Amen. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe tudahwanye, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima misha, kugira ngo tumenye icyo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Jambo rya kabiri ni uguhinduka mu mikorere. Imitekerereze myiza isobanutse izitera imikorere myiza. Iyo imitekerereze idasobanutse itera imikorere mibi, kuko ibintu byose mutegere neza biza bipfira hano, kandi inzira ija mu bwami si ugutonda hano ku ikanisa, ni igitekerezo kiva hano kikaja hano. Ni inzira ngufi cyane, ariko kandi isaba kuko haba hariho imitekerereze ihindutse. Iyo umuntu yatekereje ku mbaraga z'Imana n'agaciro k'Imana n'amaso y'Imana n'umwanya Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo, bikagutera guhinduka, bigutera n'imikorere myiza. Niko kuri. Imitekerereze myiza itera umuntu imikorere myiza. Nimuzamubona, nimunyumva hano, nimuvuga ngo amina. Amen. Iyo umuntu atabashije kumva neza mu mashuri, mwarimu akaja ku kibaho akavuga, ntiwumve neza, resulta zaziba mbi, kuko utabashije kumva neza. Ariko iyo wumvishije neza, biguhesha gukora ama examen neza, biguhesha imikorere myiza, hakaza ibisubizo byiza, hakaza resulta nziza, kuko habanjije kuba imyumvire. Umva kandi haba kumva, hakaba no kumva neza. Atukuzwe. Atukuzwe. Amen. Nimuvuga ngo amina. Amen. Duplicité égale combien? Bamwe bakamavuga ngo égale 3. Uwo muntu abayubishije. Ibyo bintu tuzageza. Mwasohoka yewe ofashe kangahe ngo njewe kino ngo nagikoshe, kandi mwari mwicaranye, mwarimu yavugiye rimwe, mwari kuri memere, mwari kuri meme Pipitre. ariko resulta zigatandukana bitewe nuko hano mindset idasetinze neza kugira ngo yakire ibintu bifate neza, bishyire mu mwanya wawe. Mitekereze myiza ituma haba imikorere. Ego. Mukorere Imana amashi. Atukuzwe. Amen. Ikindi impamvu muzamubona ubukristo bwananiye abantu bemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, barakomeza mu rugendo, ariko habura icyo bita isuku y'ubukristo. Ntabarusha abandi ubukristo, ariko turarutanga isuku y'ubukristo. Niba umukristo ashobora kuva hano yagera hano Santoni agasungura aho uko hano yari yasase iminsi yacamo, kandi naka turi mu gukeka ko azasomaho. Yeme ntimuzamubona mu ikanisa iwanyu mwebwe ntabahari, kandi turi mu gukeka ko naka ari mu gusoma kwishupa, azaririmba mu ikorari zira hebe na ninga yangoye ameze aho, kandi azanatanga n'icyacu. Ndetse no ku gitabo twanditse ko ari umukristo, ariko habuze iki? Habuze isuku y'ubukristo. Nukuri nimwiyegeranye mugira isuku y'ubukristo,
turi mu gihugu cy'amahanga, nimwiyegeranye muzamuca ku tubari Pawulo yaravuze ngo byose turabyemerewe, ariko byose siko bitugirira iki umumaro. Ko muragira ngo abandi bataza bakunda ishupa, nta mihogo bagira. Umugire isuku y'ubukristo. Naratangaye ejo bundi barambwiye ngo hari umupasiteri ari muri izi nce ngo ni umupasiteri ngo azanywe inzoga. Ayiwe. Yo. Mwaramubonye ngo inzoga. Azanywe inzoga. Ni pasiteri, ni umuvugabutumwa, ni umukristo. Aho habuze iki? Habuze isuku y'ubukristo. Amen. Mugenda mugira isuku y'ubukristo. Kandi uzi umukristo uri wenyine. Umukristo wagiye ikisi. Umukristo yewe, umukristo abandi badahari. Uzi umukristo. Ndi umukristo. Ahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ndi umukristo wo mu mutima, kuko usigaye kuba Kristo. Itatumye apfa yakize jewe, nabuzwa n'ikikuja mukunda. Itatumye apfa yakize jewe, nabuzwa n'ikikuja mukunda. Uzuba umukristo wo mu mutima, ntukaba umukristo wo mu mbaraga z'ubutumwa, ntukaba umukristo wa Kristiyani. Uba umukristo wawe, ni mubaza Kristo bawe, umukristo wawe. Tazijyana umupolisi w'ikanisa, tazijyana umupolisi wanyu, watagenda azunguruka aho muhamunyura hose. Niki itabamaze ubwo bwo gukora icyaha? Nindi abapolisi bo kubacunga. Imana izombaza gusa ko nakubwiye gusa. Ungitaha ungibibi usange Yesu. Ungitaha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niba gukoraho umera amababa ubimbaga, ngo ninde wafashe? Warifashe wenyine. Sindi kurarinda ngo abandi bazovuga ngo bagufashe, tiwifashe wenyine. Uzusambanira niki kizagituma unywa inzoga? Niki kiri mu gutuma wiba? Wase ninde wafashe? Wenyine urabizi warifashe. Amen. Icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye. Icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye. Icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye. iyo tugikozeho abantu bagahwera mwunamo. Usanga umupapa mwiza yambaye kositime nziza, usanga yayambariye ku cyaha. Icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye. Icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye.
icyaha wakoreye kuri Gatobwe kubwiza ukuri mutegeye nubu nimba utarakirega kivuye mu karatasi nona hakika ya Mungu icyaha wakoreye mu bidego nimba utarakirega kubwiza ukuri kiza kigomba gushibuka nikibisi icyaha wakuye kwa mboga nikibisi icyaha ninde wamaze ubwoba bwo gukora icyaha ninde wamaze ubwoba imitekerereze ipfuye ubundi intege nke icyaha ni intege nke z'ibitekerezo tubiyemo icyaha ni intege nke z'ibitekerezo by'umuntu runaka unyumve neza icyaha ni intege nke z'imitekerereze migufi umuntu akaba atabasha gutandukanya umukobwa n'umuhungu cyangwa ngo atekereze umukobwa ngo atandukanye umugore n'umukobwa imitekerereze migufi zikubwira ngo umukobwa utarashakwa ameze nk'umugore oya ni intege nke z'ibitekerezo niko kuri mwese mwunamuke imitekerereze migufi izikwereka ko abantu bose baresha umuntu akaba atobasha kumenya ngo ungitaha ungibibi usange Yesu ungibibi usange Yesu Amura amaboko heke atukuzwe kwa haleluya 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 jina la Bwana litukuzwe Amen. Amen. Andora kikidaria Kangu ikahasa Jambo rya gatatu ni imivugire kubera intege nke zivuye mu bitekerezo zitera imikorere mibi kandi zikongera zigatera imivugire mibi iyo umuntu atabashije gutekereza neza bimutera kuvuga nabi nusanga igifu cyicaye bagihaye iparazuna cyamara kigaceceka uzogira ngo none n'umugabo ufite ubwenge ariko ikizokwemeza ko uriya muntu afite imitekerereze iri hasi ni igihe abumbuye kugira icyo yovuga imbere y'abantu imitekerereze mibi itera imikorere mibi igatera n'imivugire mibi ubundi habaho kumva kubiri haba kumva hakaba no kumva neza iyo umuntu yumvishije neza azabasha kuvuga neza iyo umuntu atumvishije neza biza bimutera kuvuga ibitari byo ibijanye n'intege nke yagize mu myumvire ikamutera kuvuga nabi umugabo umwe ngo ni Nabali yari umutunzi ngo ari hariya kuri Karimeli niho inkazi we niho yari yaragize famu bukeye noneho Dawudi yari mu ishamba cyagiye yari yarahunze sebukwe hanyuma ngo atuma abasirikari batiri mugende muje kubwira Nabali aduheze ku iposho ry'abasirikari barashonje noneho kugira ngo barebe uko bokwigenza iminsi y'icumi ngo bageze kwa Nabali
muvuga ngo amina ariko Amen. Nabali ngo abaza abasirikare ngo se bari bamubwiye bati twatumwe na Dawudi niwe shefu wacu niwe komanda. Atese Dawudi ninde? Dawudi ni mwene nde? Aho bati muri iyi minsi hari abahungu bari mu kugenda babadezata bavuye kuri bashebuja, none se namwe naho muvuye mugende mubwire ngo uzana bari ntiziva kuribwa n'abantu apfa bigize badezata. Yo kandi muri iyo area nibo bari bacunze famu yiwe. Ko baragenda babwira Dawudi, baramubwira bati hano hepfo hari ku musozi hariho ikigabo cyitwa Nabali. Nabali birasobanura ngo ni kizeze. Bati icyo kigabo kitubwiye gucyana gutyo. None Dawudi yamabwira abasirikare bati mwese mukore ku mbunde yasigare ni yoka dukora igitangaza. Murasa uwo muturage mu murasane n'ivyiwe bindi muzane tugume turire hano ku musozi. Nimuvuge ko amina. Amen. Noneho ngo bagezeyo umugaragu w'umwe mutoya ngo yumva Nabali arahubutse ngo yumva intege nke zirabaye mu bitekerezo. Ngo aravuga ati bira bintu biranyazwe none biragenda gute ngo yamayiruka washikabwira Abigayili umugore wiwe ati data bujani urya gwiyoga ni kujya agafaka arahubute none ibintu bigiye kunyagwa. None Abigayili ngo mwumve kino kintu abagore aba mama kimukaza mupfa kuvuga ibintu muhubutse kuri urugo n'abagore. Nubona umugore wabagize intege nke mu bitekerezo uzomenye ko urugo ruzogira ingora ko nako ndagatambutse Fasha nyigi. hanyuma rero ngo yamayirukanka atumva imitima 200 ngo aratetse n'imboga akoze ibintu kandi abikora bwangu ngo abwira abagaragu bati nimuzane mafarasa ajya haguruka tuje gusanganira Dawudi mubwire ko Nabali ari kizeze ndabwengagira ibintu biranyagwa. Tomekeke tadobera. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Ngo yamayirukanka igihe Dawudi akiyayikora karanyanga n'ibindi bintu bimeze neza. Mugaragu w'Imana ciye bugufi ubanza ureke Nabali mureke izina nibo muntu mureke tubanza tuvugane nawe ibintu biracika tatuvugana. Amen. Tukuzo milele bati none ni gute ati kuriya azahubuka niko nanje niko mutunze n'ayandi majambo none ga wihangana ibi bintu zose nazanye genda bavuga burira abasirikare baturiza umutima tubone kuvugana chef. Dawudi aramutegera ariko amutegera ukuntu akoze expression yo kuvuga ngo yamavuga ngo muri we yamatangira kugabanya tansi gira abasirikare ati mubanze mwitonde hano hariho amakuru hano mubanze mufunge sefu hano hariho amakuru. Uvuze gute ibi bintu byose twatetse biri hano ni ibyabo kandi n'ibindi uzokenera jewe ndi hano tubanze tureke Nabali. Ngo ntizatinze Nabali yarapfuye nyuma y'iminsi 10 asomye biravuga ngo Uwiteka ngo aramukubita arapfa kuri hebe ibipfu ntibizoja mu ijuru. Imana ntiyojana ibipfu mu ijuru irajana ibipfu kandi hariho abanyabwenge. Imana izikorana n'abanyabwenge zabintu barayifashe barafunguye bamare Dawudi abwira ingabo ati nimugire dusubireyo ayandi makuru tuzoyamenya tuvugana n'uno mukozi w'Imana Abigayili. Barazingura basubirayo ibintu bisigara ari impororo ku musozi wa Karimeli. N'ubu hari ibintu bimwe bizabipfa bitewe n'intege nke zivuye ku rurimi rw'umuntu ntaza kuvuga hano. Muzamubona habe nako akunda abantu bazaje gucuruza umuntu akagira ibyo yobona undi agahebura n'intege nke z'ururimi.
ayi babwiye ibintu niko kuri niko kuri fasha nyigisho abakecuru bino baza bakunda ngo ubanze nusanga ari ku kibanda ubanze wicara mubwira ati iyi sukuma imeze neza ni wowe wa mbere uzi gucuruza kandi ibintu uko bimeze nibi ariko nanjye hano mfite izashaka none worebaho n'abandi azamashika ngo niko unakitenge uzozunguruka uruhe w'umutahe fasha nyigisho izo ni imfashanyigisho ntabwo ari ijambo ry'Imana. amen kweli ibyo biterwa n'intege nke zivuye mu bitekerereze bigatera imikorere mibi bigatera n'imivugire mibi. Mwige kuvuga turi mu mahanga munsi umwe twari umoja noneho turi umoja aho mu gitondo cya kare ko kwisazina none umuhungu wino yari umwagenti hari azinduka ndagira nimba hari kuwa mbere simpanibuka umunsi yambaye neza yambaye costume ashiramo n'ikirato cyiza aragisiga ngo duhure gutya ndamubwira ati you are very smart yamambwira ngo thank you ati kubera ko kumbwiye ko nambaye neza akora mufuko mpeza desa arambwira tumbwiye neza nta wundi wambwiye ko nambaye neza aho none yamubwira ngo yambaye naba barambaye desa duhinduke idutera imikorere myiza izadutere n'imivugire myiza. Nabajije abantu bari muri Amerika arambwira gusa ngo ibanga rimwe riba muri Amerika n'uguseka ndetse rimwe na rimwe udafite ibitwenge. Hano za bintu zo muri Kongo gusuka mubyuka gusa wafunze isura ntibirimo. Uzobona akazi bitinze. Ayo makuru. fasha nyigisho Kimuza mubona abantu bino. Ni uko utazama kubwira ngo ni nini gusa kubera kuko ngo niki gitumye utishima ngo niki nini mbaya nini mbaya na wowe kai abahungu bamwe bashinze iginyo kuva bambutse umupaka kugeza ubu nyine ndiriza rivaho byarafatanye ndiriza riva kuri mworohe niko kuri kandi timwishushanye n'abiki gihe mudahwanye ahubwo muhinduke rwose kugira ngo mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana bashakaho muri Kristo Yesu. Umve n'ikindi imitima y'abantu bunyine yarahagaze ugasanga umutima waguhagazemo ntuzuruha wika imitima yarahagaze imitima irahagaze imitima ntiziruha yika Biblia yaravuze ngo umutima wanje we niki kizagituma wampagazemo mutima we reka nakibabwire bwira umutima wawe ngo se mutima wanje niki kizagituma umpagararamo ko mutari ko muyibwira Mani bagirire neza Mani basange uhinduke mugire imikorere myiza
nimurangiza mugire imuvugire mwiza izabatera gutera imbere. Toreze ku ijambo ry'umugabo bita Frere Patrice, ndamukunda cyane, abikinshasa. Yaravuze ngo bukeye mu gitondo nuzoza ubona umugisha wo kuzuka mu gitondo, ngo nuja guhura n'umuntu uzomubwire ngo bonjour, ngo kubera kuko ya bonjour umuhaye ngo niyo kugufungurira imiryango iri hari imbere. Nanone nk'umuntu nakugirira nabi cyangwa ukamukandagira cyangwa akagukandagira, uzomubwire ngo pardon, mbabarira. Nanone wa muryango nukinguka wageze iri imbere, umuntu akakugirira neza, on ne sait jamais, uzomubwire ngo merci. Iyo niyo cre, iryo niryo banga ry'ubuzima. Nukuvuga ngo imbaraga zose zituma abantu babasha gukora ibikomeye ziba ku rurimi. Ururimi n'akantu gatoya, nyamara amagambo yarwo arakomeye kurusha amabuye. kuko ururimi tubona umugisha, kuko ururimi tubona umuvugo, iba neza ururimi rwawe, urwo nirwo ruzagutunga. inda neza ururimi rwawe, urwo nirwo ruzagutunga. ese ni mwebwe mwahinze nimubakomera amashi. Niyerekwa rikomeye cyane uko nta bintu dushobora gukora, bintu byose tuba dukora kugira ngo tubigereho n'imbaraga z'ururimi. Ururimi rurakenewe, nicyo gituma umuntu adakwiriye kuvuga nibukaza amazi. Mbere yo kugira ikintu uvuga uzubanza witonde, uzungurutse ururimi rwawe witonde, uvuga ngo se ngiye kuvuga iki, kuko muri rya jambo usohoye harimo umugisha, harimo ibyo urema ubuzima bwawe. Abandi bamwe buza buca mu gitondo akamavuga ngo oya ngo nanje se ngo ni kujya kwanje ngo natwe se umeziroga mwenyewe lelelele. Bashaka iwanyu bose baba bataratunze n'idolari 100, wowe uvuge ngo nzotunga ibihumbi. Kubera iki? Kubera Imana. So hari umunsi umwe twari dutaramye Kayori, turatarama umuriro waka Evera Butoto we, mukobwa umwe araza arambwira ngo iwabo ngo iyo habaye mu kwezi kwa mbere itariki ya mbere ngo inkubiza imanuka ngo igakubita ngo itakubita abantu igakubita inka. None ati bikaguma bikirepeta. None mbonye ukuntu muhimbaje Imana, ndavuga ngo reka nze nkwegere gira duhagarike iyo nkuba imuvuge ngo amen. Ni ukuri bijya bintu zabaye inzitizi mu buzima bwawe, ubisezerere umugoroba. Amen. Ururimi duhabwa umugisha, inda neza ururimi rwawe, urwo nirwo ruzagutunga. nimukomere Imana amashyi. Numva ngize kiburi kitakatifu. Ndavuga ngo ariko wankubaho guhera uyu mugoroba ndaguhagaritse mu izina rya Yesu. Amen. Wera bakunze nimuze duhimbaza Imana. Ni ukuri impamba bwira uwo mwene data bahariya abafatanisha duhimbaza Imana. Aho wa muhungu ari habe nkunturanga yagiye. Turahimbaza Imana, turahimbaza ngo duhimbaze, turamusengera turangije. No. arambwira
arambwira ngo cya gihe cyarageze, ya tariki imwe y'ukwezi kwa mbere, ngo arategereza ngo amakuru ngo barasaba muhamagara ko inkuba yakubise ikintu muri Kongo, wabona itariki zibiri zirabaye, nari ngituye umoja arambwira, aza kumbwira ati ukwezi kwashize abantu baracyara amahoro, nta ninka ni amahoro, ya nkuba yaragiye. Uyu ni indwara y'iwacu, kubera ko ari iwacu ni amapeti, ngo kandi ngo n'abandi ngo izibafata bageze kino gihe ubyanga, ngo ab'iwacu bazakunda gupfa bakenyutse, uvuga wowe ngo uzora. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane ndimo kurema hano. Birya zananiye umuryango, birya zananiye ba nyogosenge n'abakuru bawe, bireme nona wowe uvuge ngo jewe zoba mu buzima bwo gutwara indege, zoba mu buzima bwiza, zoba babi watu yo bagajeje kiriya gihe nyine ngo niho biza bipfira, niba kizapfa ikure azapfuye muri wowe. Muza duhimbaze